Dennis Owino, Ramogi TV, Nairobi. Ohala oyudo ng'ol kendo chendo mag wuodhe obedo kod ng'ikruok e boma Nairobi kod alwora mage kaluwore kod chendo mar ng'anyo mane ochan gi moko kuom kweth matimo rapar ewi nek mar rawere e ng'anyo ma higa 2024. Kata kamano, jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli to koni obila okodino yore ne Jo-Kenya mane dhi yore gi mag ohala kaka pile. Walter Nyambaga nigi mathoth. Pinyeru kanyaka geche maya Kaluo kod Hoho mar Okako yudore kodinegi e ageng'a mane oket kod obila Kangemi en rito kod horuok kaka todoko ni wuoth osebedo marabora. Ok nyamburko madhi wuodhe maboyo kende to kata nyamburko madundore boma bende oduon wuodhe gi pep. Pike mane njejore kaka tamana dier boma bende wuoth ne tekie. Na hakuna ngari kote kumefungwa, inambidi sasa tutoke hapa Kangemi mahali tuko na tumetoka Thokoto miguu mpaka Mbadoko haraka. Hii meja tujui inatupeleka namna gani. Sasa kuangalia barabara nikasikia huko mwisho kuna maneno. Sasa nikagoja hapo nikaambiwa usitoke hapo kwa hiyo stage. Nimetembea all the way mahali nakaa huko Kikuyu na mguu. Sioni gari yoyote ya kunibebe nifikisha kazini. Katika umri wangu huyu mkubwa Mungu amenijalia kuendelea kuishi. Johala kod jochumbo kanyakla kod mag jo Aswekra okwano lal bang' moko wanyo oko handgi manegi folo go thiwi kagidhiro oko. To e chuny boma, dukni kod jo Black oyiero mar loro kaluwore kod luoro mag monj gi mecho morowere mag jonjore ma jo maundu. Jamuomore gode duknigi. Biashara leo imekuwa na uzito mkubwa sana kwa sababu ya wateja hawakuji. Kwa sababu sasa kukikuwa na polisi wakiwa wengi hivi, pia misi ya transport hakuna, sasa hakuna venye wanaweza kuja. Leo tumehesabu tu hasara. Tusebe leo tumehesabu hasara kama ya 1400 leo. Kwa sababu ya hii mgomo ndio umetuma tupoteze hiyo ni tuende hizo hasara. Mimi ni mkaaji wa Kangemi. Nafanya kazi hapa garage but hakuna kazi. Magari zimefungiwa na tulikuwa tumeambiwa kazi itaenda kama kawa. Nafanyanga hapa juu, mimi ni makanga, nafanyanga na digital. Najua hata leo hii maandamano tumetuharibia siku, hatujaingia kazi. Nimetokea sehemu za Kangundo Road. Sasa hivi ndio nafika Tao na penye nimepitia kote kuna roadblock. Sasa tunashindwa serikali hasa shida yatoke wapi. Walitueleza ya kwamba leo ni siku ya kawaida ya kazi, tumeamkia hakuna kazi, mahangaiko tu. Kata kamano, jalup ogai mar obila Gilbert Masengeli okoni obila oko keto ageng'a ndara ne Jo-Kenya mane nie tijgi mapile to ne gigeto jonjore mane nyalo manore kendo pisore madonji boma mar kelo lal. Hakuna watu tunasuia, watu wanaenda, wale watu kidogo moja mbili wale watakuwa na nia mbaya ya kutaka maybe kuhakaisha nyinyi kupita kwenu ama wengine kutoendelea na biashara zao, ndio tutasema maybe hapo sheria itampata mwenyewe. Juu ya shida ya magari. Pia kukuja hivyo nimepata nahangaika kwa barabara juu ya means ya kupita. So nimebidi saizi wakati nimekuwa kwa nyumba niulizie hali ya anga barabara, nikaambiwa ni kubaya, so ikaamua nitembee mapema. Ng'anyo no obedo kod pogruok kalure kod kaka obila ne omanore kendo tiyo kod riekni moko mageng'o rawere kik nyorgi kendo ketho ohala kata wang'o ndara. Hakuna vizuizi. Jambo tu ni kwamba ile kitu inaelekea ni kuhakikisha wale wanaandamana wanalindwa mzuri, wale wanania mbaya hawaingiani na wao. Ndio sababu unaona maybe ukiona gari inasimamishwa na kuangaliwa, wanataka kuona wambeba silaha, wambeba kitu mbaya ama wako na watukani. Hiyo tu, na ni kazi ya polisi ya kawaida. Kuna polisi wanaanza kukimbishana na vijana huko na kule. Sasa nikaona sio vizuri tuanze kukimbishana, nimeona ni heri nirudi kwa nyumba kwa ajili ya kupumzika. Kinde kinde ng'anyo nigi midhiero, ni mar midhiero gi gin lal kanyakla kod mudo ywak ne johala manie boma. Penjo maduong' to tok ng'anyo duoko chalo nade kodi. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kawangiyo weche mag wuoth komachielo ni chendo mar yore ohala kod wuoth e kind mamoko ne odhi nyime kaka pile counties ma Kaluo